Anya laki din! Daytoy laangan tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kuna, ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukang. Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanan intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay maingangatingiwat na. Seli bakay, san samot na mabigatan ye ukang at dinawat mo kininanang mo. Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukang. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga rodan alaan ye tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo mutan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumwar. Ay, kwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami ang makapagna, ta nakapatingamot ay ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amaray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagayam amakanti kayat na. Nay, inibus na aming di gatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidi Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda kamatam akaaruba lakay? Ni Mary Nagalaskid din ti imbaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Agriingkan Anay ikaw! Payagan ano ka manan? day talamat maturog ti among nga aramidan. Ay natadaalam mo day tapunganan day. Agyaman kakit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako na. Kita man di takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay da sili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no, inlan samad kumaday to'y diding ti balay ta. Sa anak ko maama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Ure awan gap-gapo na. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Lakay, pink ko naman. Isumot nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuon Pink matlaang alakay.
Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin day to aso nga intod ni nanay. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kulor dagiti adu asab-sabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaek jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Naan, napanak pa'y lagi matang itirikado tilutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Inton malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala ti ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Di ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem di pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase day ta pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo kadameken ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Merey. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga an-anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga na kitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. At dalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga road arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng kunday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas kenkwa na bakal. Lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Waki. Adda siguro na angot na anas ka na taulan na ijerwar. Bay amlat tabakaw, anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho.
Apay asimardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinansaan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul ka mo't ataol nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nila kay ikaw. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Rayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiag da. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo kaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Ngay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang subli ka! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yalugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan lang mo dito asang paray. Karkar na. Saan nakabot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya.
Ibagam giday, no da pagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day te tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kaski ni Mere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon a. Ayun gayam lakay. Mabayadan nga tanila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong takadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagitak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hay! Una yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kaya't na nakamatan. Ay, Wakay! Stop! Ay no, pasensyakan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Jakman ammo, tasikalaang mati kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dain, tasimardeng atuman na ultoy aso may. Lumabasak laang mo, tataulan na kon. Simardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurugura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sige, panawan kayo pala dito eh. Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matandobi. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuutamot ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay adobe. Mala, umay ka nga rodan. Intan agpag na pag na itiday dya banda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa talaang nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya ka lakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwa nga agpasyar. Anya. Ni, si Mangpit ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, naumadagos na kita agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawid manong. Makapa-opi mat ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upit ibagbaga, ading ko. Out of place, sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imatayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na ina. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga raw, di ti kaya na ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali da gayam ko. Ngam no dan duma,
Nasingpot ni Dobby. Jayla na labas sa kinaman nag-aatap na, tinagmadingo o gali na. Daing bag-abigat mo, ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isom mo. Agyamanak nga. Alaam nga rodan da iti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyamanak Dobby. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. Adapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyamanak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awanan yaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakita kan ka edi kalman iji parke. Nyalakit tin ngamin da jay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano adtan tumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga rodan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot niyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Day ta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam baw. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka na kami suot ka man ng Dobby. Anya laki din di kas tangaramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pagmay saan takmat gayam? Anya ka di marinday tanga ibagbagam. Kasano kat oray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak idi Sabado. Kat nang tedak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makaagsaksakit tinakam mo, Dobby? Dumngag kamot ngamin iti pamagbaga. Ay, kakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin ko dito! Isang di pagbali na manobya! Isuwan na kayang araw doon bakla pa yung mag! Na, anya ka lakit din, Dobby. Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka dito! Agsarsarita tabay lang! Dobby! Ading ko, mabalin ka din agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatanda laramidak. Apay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. No makaisam ka pa, numamuam, tinamuak, ading ko. Anya laki din. Iba ka mga minan, amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti gayam mo ani Dobby, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay, sungpatak nga nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobby. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak? Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko malawlawagan nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko.
Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupan ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka dito eh! Agsarsarita ta pala ha? Sana ka mabutang amang iwaras nga gagaw ti kabsat mo? Inagaw na ni Carlo ang nobyo? Darap ti kabsat mo? Yan, Manong Alex. Uray ka lamang mas sa simungad. At aka di parikot mo? Dahil man adabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsik. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang man. Api nga minaya, Manong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Hoy, nagsabat kami itay iyadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala. Baybay antayon ni Dobby, Manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Itan madamdaman to nanang, nabannaw ka nagapo iti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapo iti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang, anya ka di na kitang ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan day tinobyo. Day ta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinobyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit kulang nga umay nakay-ayoan akas itisigod. Ay, jak amukan ka Dobe. Panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo itikas di nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kas di nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang konto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan itibiyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalang nga turong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan di bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planong itangay. Api akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Iso akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ka dita. Kinapuno na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidag. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, baybayak pilaeng. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsubak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik adam nito'y balay, Dobby.
Kalpasan na sinarsarita na kadagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at dakapila dito ay. Kwa ngamin, ana. Impagarap ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbagak kadagiti tattao. Basta pakawanan na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa ng ibabawim kadagiti balikasan na isawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pinaang. Bayan tapay nga umimpag ti sugat nga impay mo dito pusok. Pangaasim ka din, ana. Pakawanan nakmatan. Gapot ano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka baalan no kasta ti mapasamak. Awan pa kibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat ha. Nasaya ta si mangpet kan daw be. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag ngamin asan ngayon imay dito balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kung di mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman nagatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikanak pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kindipindin ton, nagsublinto pa iti panagayat ko keng ka, no saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pagawanan na kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na putapasol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Unay na iti kastoy. Oh, bigbigat nga agsinsinay ka, Pereng. As ino ngay matisan nga agsinay. Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidinaminsan nga aldaw ti pagbayad mo kumayta. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Aming tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakal agad at tinyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nako, saram aya. Ni ka sa lutsudam pa talaga. Pangasiman guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga na Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Tadya, umusag ka man din kanyak, Pereng. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titikastagas. Ngay pautang ko ka. Malamot na tata. Pangasiyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga ti maipautang ko ka. Awan mo't ngamin, hindi sa baling amok apagutangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka.
Ay ng pang-aasam taagbayad ko. Kan kang rurana. Saan ang mabayag ka? Awan igatang ko itila ko. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso ang mabayadan kay matlaang. Nasaya at nukasta. Ala, mabit lang. Ay, manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 itilinding ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadumot na kwartayo, mami. Ikanak man mat iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangankan, iso asahanan ang masapor nga adda ti balon mo. Mami, sige matan Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga rodan? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kat, anya nga iti pangaldawa mo saan ka agbalon? Apay ngamin asika ti agparikot. Apay si kaya ti mabisin? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ora nagmayat ti panagsaludsod, madilat ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar. Idinto ta adu daytoy naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, dayta ti bagbaken ka, di ka ammo agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap na makunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay saan ka kadiamangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si Kangay, saan ka kadiamangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all adala ta kwarta na pagkaan iyarwan. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ayabam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mga ni Jerwar. Ay, unay kan. Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijayrwar. Sana kastamot, amare. Anya laki din. Nauyaw ka, mat. Among beshi, iti dayto nga edad ko, nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Ay, wan. Oray siyakmat, beshi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga dumot tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni Tata Kulas, takanayon ang mapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito'y trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na ang mapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito trabaho. Man-mano ang makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwartan na. Diyos mio, Marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakis na no agbalon kat mga hindi kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba?
Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag selfie. Sana iposit Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Anya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Wen, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di, Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga. Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kaslasaan ka mo, awan na di kwarta. Kalahin na tang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapay, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Mala, intayon mga ni Jollibee. Among beshi, no siyak lamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na Jollibee. Ngam saan gayam. Talagang inayaban na pa, nagiti daduma akatrabahuan tayo. Wen nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinas katapusan. Ay na, wen nga rod. Ngam ni Piring, at asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtawad ito utang dagiti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, mapaprisar nga do ti kwartana. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang, ew! Ew, talaga. Never kong aramiden, di kas iti aramiden na. Santa mga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak nang. Anya laki din. Hey! Naibagлагit din, ta nagsabat ta, Piring. Ha? Anya nga, kasanumat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba? Tata, sa anak pa yung amin anak ka rin nyo iti lending ko. Anya, Ang mga numabalin apakiurayo biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, litat ibagbaga kang gagad. Naasyanak kin ka idi imbay ka imutang. Iso a pinautangan ka. Ngam ita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit. No umay ka balay ang makisarita kanyak. Ngam saan mat? Kas kalabatan ayop amahan hunting. ni tata mo. Katuan mat. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumat kayam. Malaksid pa itilinding mo nga adu. Ha? Ngam no pagkasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalinda tang ararabida, Piring? Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Abay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga ron pagbayad ko iti utang ko. Nalakit din aya? Nakautangan manen aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko a 2,000.
Ngam ni, sa anak pa'y kano ang mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikutak, saludsudan pa ilaan. Nakautang kagayam iti 2,000. Ngam pulos mo't nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mo't. Punto day tata. Uray sa nga 10 pesos lang ang balon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaungungat pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pangaasiw ta panawan nak ditoy. In kayo latan mangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pangaasi man guryo. Saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? O maduti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo ay Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko. Salbag ka nga asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Kanain mo tinakasta. Kaskala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumat na Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma at tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka nang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahwam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring. Hello, Berta. Hello, Madam Piring. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan ka nga minasimrak. Ha? Naggaputa ka iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkelang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga iti dadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita da ba'y kitin ani manager Naibagatan kan kuwana ti may papaniti utang mo. Anya? Ay na nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati-expectaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Ala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan na kakano amang ilibre manan itilans min tunbigat. Bye! Anya? Apay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan balay. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na uguryo. Paking taypak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling ka nga awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganab mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katput numat na kiti bagbagak. Saan aya? Nagkautang-utang ka iti nakadato. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngampulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputan na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abak nang ka. Anya nga'y kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, husto na. Baliwam na tangaramid mo, Pereng. Sikat nakababain. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.